Seid gegrüßt. Ich heiße Elijah, ich komme aus Hessen in Deutschland und ich bin vom Sprachenlernen besessen. Darüber hinaus beschäftige ich mich gerne mit Philosophie, Geschichte, Brettspielen wie Schach oder Othello, Wissenschaft und generell einfach lernen. In unserem Unterricht können wir einfach quatschen mit gelegentlichen Fehlerkorrekturen. Wir können uns aber auch mit der Grammatik beschäftigen, wir können Aufgaben machen und wir können uns natürlich auch mit den Basics beschäftigen, zum Beispiel mit Wimmelbildern oder Comprehensible Input. Hiya, I'm Elijah. I grew up with both English and German as I have family ties to both Germany and the UK. I grew up in Germany, but I've been living in North Wales for a number of years now. In my spare time, I strive to accumulate knowledge. In other words, I like learning. Learning about languages, about philosophy, history, board games, science, the world in general, everything really. In our lesson, we can just chat and I'll offer occasional corrections, or we can also do grammar exercises and you're free to suggest your own thing, of course. I'm looking forward. Iawn? Sdach chi? Elijah ydw i. Dwi'n rhywun sy'n rili licio dysgu. Ar Almaen dwi'n dod yn wreiddiol, ond symudes i Gaernarfon, y dre fwyaf Gymreig yn y byd, thia 4 mlynedd yn ôl, just cyn y pandemig. Cofia, nid siaradwr brodorol ydw i, ond dwi'n hyderus y fyddai'n gallu helpu chi i gyrraedd rhywbeth fel B1, B2 hyd yn oed. Dwi'n hyblyg o ran sut da ni'n mynd i ddysgu, fo sgwrsio, gramadag, neu gweithio ar yr acan, neu os ydych chi newydd i'r Gymraeg, dechrau o'r ddechrau efo'r hanffodion. Mae bob dim yn bosib, rili. Reit, dyma ni. Gobeithio gwelwch chi'n fuan. Tada!